Ovu epizodu na mom kanalu. Danas sam odlučila pokažem šta sam dobio u peku za 7500 coinsa. Pogledajte to, Pepe, ne znam da igra, ali ocjena 87. Znači ovo, znači Kokorina sam dobio, Gejsa, Pepe i Debuča, onog Gormana iz PSG. Hajde vidimo kakav imam, da probamo odigrati jednu utakmicu protiv Villarreal s Pepem, da vidimo kakav je. Pepica. Samo ću ga malo testirati. Ajde. Kokor. Evo ga Pepe. Evo ga Pepina lopta. Ali je loš s loptom. I evo ga Pepe. Ali je dobar. Pepe daje kod mene. Ajde. Pepica, šansa. Pepe ljudi, ocjena 87, skoro 90. Znači, nevjerovatno, evo ga ponovo Pepe. Nevjerovatno. Svi mislite ljudi, voli se krpiti i to, pa znam, ali ocjena mu je nevjerovatno. Evo ga, drugi gol, ili treći. Evo ga. Evo ga ljudi, Gomez. Evo ga Pepe. I ljudi, znači, testirat ćemo Pepa još šut s pola terena, da vidimo kakav je tu. Možda je dobar. Možda. Joj, ajde. Pepe, šansa. Ništa. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Testiramo Pepe, šut i tako. Vidimo se za sljedeće epizode. Ćao!